ku ebintu bye bakola mu Uganda mama eyo ekyo nekyo. That is what identifies Uganda. That is what differentiates Uganda from other countries. When you travel outside Uganda, they will ask you about Uganda waragi. That liquor is nowhere else apart from Uganda. We are so honored, Mama. You're one of the biggest promoters of tourism and biggest promoters of UBL in Uganda. Thank you very much. Thank you, Hirani. Mama twala omukisa guno okukweta mama olamuseeko abantu bo tumale tukutwale ku stage esembayo baida kuvuga tuje ku stage esembayo no bawubire ku toyanziza mama webale kusiima webale kuida n'okuweesa omukolo gwaife ekitiibwa n'okuyigulawo nyegenyege kebakubwa inengo idye mama ababeire basigaireyo nga bali kutya baida kuida era otukolere statement ya maani ino mama twenda okutegeeza nti wano wetwemereire abatabane bo abanyegenyege ne ba Albay aba Talent Africa n'aba Uganda waragi batuteire mu sente eno stage gy'oli kubona mama nabateire mu empiya buli kitone kya Busoga buli DJ buli MC wa Busoga buli mukini wa makina gaife ag'ekisoga buli alina kivuga kya Lusoga mama ali kujja kukyolekeza wano mama bakulazeeyo ku bitono aye ndi kwenda stage eno lwonayire omwaka ogwidde okutongola ng'abaana be batwaire ku stage kuno okujja ku stage enenere eri one biggest stage nga baviire wano eno tuligyeta talent identification stage eyaife eya Busoga mama batabane baife abo aba Nairobi babere tibembangaku mu Busoga mu Nyegenyege mu Busoga muno ayo olwaleero n'olusoose maani go leero abo boli kubona nabali kulemberamu abamakina amanansi nabali kulemberamu paka ku stage enene mama ndi kusaba nti munaife owa Uganda waragi yatuteire mu empiya aide akuweeyo okwekirabo nga bulido Mama